Mudzimu ukhadivha Mudzimu namamuzi. He doesn't change. He remains the same. Kabhuku ya Isaiah chapter 48 verse 2, it says, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulties, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burnt up. The flames will not consume you. Mudzimu vari vakuzora bendara nechipinga chote. Mari havangaritucheri, havangaririchedzi, havangariratedzi. Ndichikwamba ngamarume yanga. Marume yanga ndivadziva samuti warufuno. Sazve rave amba. Vave narufuno ruhuru ngamanda. Vavasakhetruli mutu. Vachifuna mutu mumwe namumwe ngandira yaulingana. Chevarisiya nacho ndichauri khari dikhwathise, khari diyimise rine vane ri songo dependa kha munhu muthu, mara stand on your own. Work hard for what you want. Malume yanga vo vachifuna swithu zwavhuḓi, va vangamula. Vo va tshiri va tshi vona u ambara nga nḓila i si yone, vha ḓo vhusa uri na zwinene u ambarisa hani. Vha vha tshi funa zwithu zwavhuḓi sa zwe malume vha amba, vho mathakha uri vho ya vha isa shophoni ngauri vha khou vhona vho ambara sutu nthihi vha tshi khou bva kha TV. Vho vha tshi funa zwithu zwavhuḓi ende vha tshi ombedzela uri kha ri vhe dzule ri clean, ri neat. Malume yanga vha vhe na miswaswo nga maanḓa, vha vha na miḓai. Vha tshi ri vho dzula vha vha khou amba miḓai. I remember one joke ro ṱangana hayani. Vana vha vho riṋe they were not there, but after zwe zwa zwi khou itiwa haningei hayani. Havhaḽa vhana vho ḓa nga goloi nthihi vha vhanzhi. Mari vha tshi swika malume yanga vha khou vha vhona vha tshi khou tsa goloini vha tshi khou dzhena muḓini. Vha tou seya vha ri, hei, vhaḓulu vhanga vho beba. Ḓoni ndo vhona vhana vha khou dzhena ndi vhangani. Mara kha zwoṱhe, there are many lessons that we have learned from him in business and in life. He taught us to be generous, to give if you are in a position to give. Una mafhungo ane a vhone kha buku ya Philippians chapter 4 verse 8. Hune Paulo u vha khou amba a tshi khou sumbedza mafhungo uri fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Keep putting into practice all you learned and received from me. Everything you heard from me and saw in me doing. Then the God of peace will be with you. Ka family yashu ndiko vha siyana maipfi o ambaho nga Paulo uri whatever we have seen, whatever we have learned, whatever we have heard from our uncle, those things, let us do them. I think if we do that, his soul will rest peacefully. Dolibo.